nagyaman kami una yung hindi man nga gundaway, hindi man nga oras, hinted mo ako Diyos, nga mabalinan niyo ako, kahit na hindi na nga presensya, nagyaman kami ako Diyos, dahil man ang tao ako, nga mabalinan niyo, nagyaman ng padayo kinda. Nagyaman na pa nila ako Diyos, ipagtiin kinasirin, hindi po ba niya ako mabalinan kagtuloy, nagministro ka nagiging na napapatigan na po. Una ako Diyos, itatalag kami laging ka, nakatibindar kami kinda, kagsikaran ako Diyos, ng mami, kaya tinaitingal daw ako Diyos, iklaim niya ako, tidaptal nga baligin, iklaim niya di pa nakadupra, kaya sa Diyaw na nagyaman kami ako Diyos, kasi Espiritu Santo, pagkain gara kami. Kaya ako Diyos, aramatan ako, kasi kasi di pa nakabalin na nagkapukin ka, kaputawan na niya, kung tigit amin kinda. Kung ako Diyos, di amin na dahil binaman ako, nagyaman ako, di pa nakabless, manibot ikaw binang nga na pinatayan. Nagyaman ako Diyos, kasi sa umang tali na karigil amin nga, in Jesus' name, Amen. Praise God. Ito yung pinaka Diyos, para na so, mapatay orod nga ano si Biyaga may tangag saka. May papan iti panagdiyak. Idiyan lang pasen ang aramidan ni Apo Isus. Idiyan ko iti 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18. Una na ito eh. Iti King James Version. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given unto us the ministry of reconciliation. So, kaya sino man nga dating Kristo, isubalo a paraswa. Dagiti banag adaan, at namalabasdan, katagtuy, dagiti aming nga banag, kat nagbalindan, abaro. Kat aming nga banag, nagtaog dahil ti Diyos. Isuan nakikapya kadatayo, ken kuwan lang, kat intad na kadatayo, iti ministry, iti kapya. So, manipod, idinamati tayo, na born again tayo, nagbalin tayo abaro kaparaswa, nagbalin tayo na nasantuan, nagbalin tayo na nataknen, na nagman, kinananay ng mga ay ti Diyos. Dagiti banag gadaan, kat napalabasdan, katagtuy, dagiti amin nga banag, kat nagbalin daw, a brand new. Ngayon, di sa tiyupay nga namati, di sa tiyupay nga inawag ni Apo Isus, kas manubot kayo ng isalakan tayo, anak na tayo iti kinasukyan. Nayanak tayo ti basol, amayan natok ti kinatilong. Espiritu tayo idikat na tayo. Espiritu tayo idikat ramot iti basol. Katkas na nagbasol, aramidon tayo iti basol. Ngayon, hindi naman tayo. Hindi naman tayo ni Apo Isus kas manubot kayo ng isalakan tayo. Nagbalin tayo, abaro aparaswa. Nagbalin tayo ng natakpan. Dahil espiritu tayo, kat nagbalinan nga nasantuan. Dahil espiritu tayo, kat napabaro. Nagbalinan nga mapuna nga makaayo-ayo. Iti imatang niya, kung Diyos kaputan na mati tayo, na born again tayo. So, dahil espiritu tayo, kat nagbalinan nga brandyo. Amen. So, hindi na babaro ka na tayo, kat dahil makuna nga espiritu tayo. Ngayon dahil kararuwa tayo, kat kasapulan na, iti mapagpabaro nga idang tao, babaen ka nagiti sa uni Apo Diyos. So kasapulan nga rito yung kararuwa tayo, kat nakaalayo nga kanayon iti sa uni Diyos, tapno makita na, nuan niya, iti-adda, iti espiritu tayo. So namati tayo, na-born again tayo. Tina-born again ka tayo, kat dyan espirituan nga biyag tayo. Katkas ko na dyan, kay 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, that your Holy Spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So kitawag ng Espiritu nga dali ikaruang agtayon, kinay nga physical na bagi. So nalawag na adda italo nga klase, uno ka babalin ititawag ng Espiritu, kararuwa, kaya makunang nga physical nga bagi. Kaya hindi na mati tayo, na-born again tayo. Dahil di makunang nga Espiritu tayo, kaya isun iti napabaro. Isun iti na-born again. Isun iti makunang nga nayanak anaban baliwan. Kuna na di John chapter 3 verse 5, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter into the kingdom of God. So, no saan nga iti may sa nga tao kat mamati, sana nga makita, ipagarian iti Diyos. So, babae iti pamati, magurpod tayo iti parabo iti Diyos. Kaya hindi na mati tayo, na-born again tayo, dahil di pa po na nga espiritu tayo, kaya interaminten nga napabaro, kaya bituin nga na ibukbuk, dahil iti amin nga kasakulan tayo, nga maipaititiyak. So, nagbalinan nga brand new, brand nga espiritu tayo. Ngayon, saan nga nagpating kayo dyan, katapsa? Isugarod nga agad tayo. So, nga isi-study tayo, kasi kuna na dyan, 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth. So masipkay, ikaw umiswa sa uti kinapun. No, santo yung may bayin. So santo yung may bayin. Worship din ako Diyos, pagpadayo din ako Diyos, pagpigpigin niya na, karagin aming naging bagay, narami na tibiyag tayo, aming naging bagay, nakalating pagpigtigan tayo, karagapukin ni Apo Diyos, kat isuday tayo iti wagas, no kasano, nga iti mapuna, nga na espiritual nga biyag tayo, kat mapagpabaro. So dahil ito, mapuna nga karangwa tayo. Iyalayan tayo nga kanayon, iti mapuna, nga sa uti Diyos, tapos makita tayo, no anya, dyan tayo, espiritu tayo. Diyan nalpasan nga naibugbog dito espiritu. Makita tayo nga naiti nga espiritu tayo. Kat nalpasan nga napabaro, nagbalinan, nga brand new. So at ganito yan, nga naibugbog na iti amin. Kat masapol nga pumita tayo iti mauna nga sarming, nga iso iti sao ti Diyos. Iti Diyos, iti dati sa una, nga iso iti panakasarming. Tapos makita tayo dito iti reflection, iti mauna nga at dito espiritu tayo. So tagka, kapunta tayo iti panunot tayo, nakalain iti sao ti Diyos, makita tayo, nuan yan dyan tayo espiritu tayo. Nakita tayo dito nga dati iti panakapakawan iti baso, at dati pa nakaisalakan, at dati kiti amin nakasapunan tayo may pahay tibiyak, kompleto ni tibiyak tayo kapunta, nagpas tayo manamati. Amen. Mano ka na kayo tinamati ni Apo Isus? Amen. Amen. Kapunta namati kayo, nayanak tayo nga baliwan na pabaro, iti mauna ng espiritu yuson. At nagbalin kayo nga brand new, nagitipa nagdadaan, kahit napalawas ka, so at dating ka na iti kinabaro. Ngayon, iti mauna nga panagbiag, iti na Kristyanuan nga panagbiag, kat masapol nga dahiti panunot, kat mapagpabaro may tantaw, babaan, kada iti mauna nga saw iti Diyos, so dahita di makununa nga Kristyanuan, nga Kristyanuan nga panagbiag, iti panang pagpabaro iti panunot. Simutan nyo, iti panang pagpabaro iti panunot, kat saan nga maminsan nga daras, nudig iti punos, iti panagbiag mo. Mabalik, masapol na kanayon, nga pagpabaruan iti panunot mo, tapno kanayon, nga mabigbig mo, nagiti amin nga adda, nga nalpasan nga naibugbog, diti espiritu. Ti Diyos kat saan nga pulos nga nagkurang, alpas nan, nga ipaay, nagiti amin nga kasapulan tayo, nga may paay di diyak. So, adda dito yan, kat amom, dahil nga espiritu, adda dito yan, iti pa ko na nga panakaagas, mabalin nga rin physical na maging katagsakit. So takno may di pa nakaagas, hindi natin nga physical nga maging, amo madali di pa nakaagas, ika 2,000 years, di na palabas, di dara ni Cristo, nagari si Diyos, na ipaayan di pa nakaagas, so isabot na di amin na kasapulan ito, inalpasan nga, na ipaayan di amin na kasapulan ito, may pahay tibag, so at dito yan. Kaya mabalin nga saan mo kaya nga makita, di pa na kay paranganan, di physical nga biyag mo, titulbog dito, ikaw dahil di karawang, na iso dahil di panunod mo, na masapol nga dahil di panunod mo, dahil di karawang, uman na mo, kada di sa uti Diyos, kumita ka di sa amin, iso di sa uti Diyos, tapos makita ang dahil di espiritu nga biyag mo, kaya dito yung agayos. Dito nga may parangarang. No, yan, na espiritu nga biyag mo, may parangarang. Iti dito nga karamang. Lumabas iti dito nga panay, iti dito nga physical nga bagay, o makita mo, iti mo na nga panagbalbaliw iti biyag mo. Makita mo iti kinarangay, iti mo na nga iti nga biyag mo, apay, gapot at ipanunot mo, kat kinmita iti sarming, kat nakita natin reflection, iti aming nga da, iti na espiritu nga biyag mo, iti sarming, iso iti sao ni Apo Diyos. Amen. Praise God. So nga kasakulan, nga iti sao ti Diyos, kat nakaalay nga kanayon iti panunot tayo, kanayon tayo pumita, kanayon tayo nag-study, nga iti amin, nga pasat iti biyag tayo nakaalay, nga kanayon iti sao ti Diyos, gapo ka agdan, kompleton, iti biyag tayo. So, siputan nyo, manito diti naman iti nabunagin tayo, kat iti nabunagin tayo, kat dito'y espiritu tayo. Ngayon dahil iti kararwa, nga iti panunot tayo, kat kasakulan natin mapagpaburuin ng daw, babaan, kadagiti sa o niya Apo Diyos, awan ti mabiyag nga tao, no saan na i-connect iti biyag na, iti sao ti Diyos. Siputan nyo dito, matay ti tao nga saan na i-connect iti biyag na, kadagiti sao ti Diyos, kapit iti sao ti Diyos, kat espiritu, nga iso iti mangmangtal iti biyag. So nga siputan, kapsat kin kayang, basit lang iti nagbati nga biyag tayo, iti narabaw ti daga, ito iti Diyos kada tayo, iti gundaway, iti oras, tapno kanayon tayo nga ilay, iti panunot tayo, kadagiti sao ni Apo Diyos, kumita tayo, nga kanayon kadagiti sao ti Diyos, kaya iso iti mangisuro pa na tayo, amin na ramilin tayo, kadagiti iwayan tayo ng desisyon, kadagiti amin na ramilin tayo, mabaling nga, di pa nagkamali ka, di pa nagkamali saan may barbel, uno agad inarami na kinkamali, inkamang mo kina Apo Diyos, ngayon, inbanag tulad lang ni Apo Diyos, amin na naimbag, iti pagbanagan ni Dibiyag, kung kapunta ingalay mo itibiyag mo kina Apo Diyos, at rin kinibanag sa mga maawatan, ngayon po ng Apo Diyos, maawatan, di mapaspasama kanya, inaramid kumunti ni imbag, mundags mo tinaramid na kanya, inaramid kumunti amin na kabalak, nagserbiyang mo tingka, ng apay nga kaso, di mapaspasama kadano, di kiti trahedya, ngayon, Apo Diyos, at talaga tingka, at tinda tingka, mangina na makin, at rin kinibanag sa kung maawatan, at rin kinibanag awan iti makita ka pakuskusan, awan iti makita ka remedyo, ngam Apo Diyos agyaman at sika nga kanayon iti mangikabil iti dahan, sika nga kanayon iti mangikabil iti remedyo, sika nga kanayon iti mangikabil iti muskusan, kaya ito na dahil iti katangaan iti riga, at agyaman at Apo Diyos, tanda ka nga kanayon nga mangindalan ka dyan, mangikabil iti dalan nga mabaling ko paglisyan, tapno kanayon ang agbaligi. Apay, nga may bagam neta, gapot at ipanunot mo, tanda alayin, karagiti sa unya Apo Diyos, so nakita mo,
nga addan agyaman na ako Diyos kay pahimun iti kalmado nga rin na kahit pahimun iti bakal na kapanunod agyaman na ako Diyos kay nagimag nga imam patay kay wala may puso ti panunod ko sana kagbudan iti dakas sana kagbudan iti giyot ni patay ako Diyos ambo kadda ka kanya kag talaga pinka di darapin ka siga ako Diyos iti bukway ianin nga tayo agyaman na ako Diyos. Amen. Praise God. So, tayo tiwagas mga sanlo nga talino tayo ti Christian man nga ba nagbiyak babaan iti parang papabaro tayo nga kanahin iti panunod tayo baan ka iti sa uti Diyos gabot iti sa uti Diyos ket isulaan nga iti mangmangtad iti biyak padagdag tayo kakabsak ko na iti libro iti John chapter 6 verse 63. It is the Spirit that quickeneth or gives life, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, iti Espiritu, ket mangtod iti biyak, tilasag awan maited na. Una na Apo Isus, dagiti sa umay sa upada kayo, ket Espiritu daw, ket biyak. So, sa uti Diyos, ket isu iti mapuna nga Espiritu. So, Espiritu, ket mangtod iti biyak, tilasag awan maited na. So, una ni Apo Isus, dagiti sa umay sa upada kayo, ket Espiritu daw, ket biyak. So, di Espiritu, ket isu iti mapuna nga sa uti Diyos. Di Espiritu, ket isu iti mangtod iti biyak, ket dumialay mo, iti panunot mo, kadagiti sa uni Apo Diyos no pabaruan, iti panunot mo, babaan kadagiti sa uti Diyos, ket automatic, aday ta kararuang, ket iti Espiritu, ket agkatunusan. Ket gaputa, ti baro nga parso, kung aday ta baro nga parso, ket agkatunusan da iti mapuna nga sa uti Diyos, ket no aday ta baro nga parso, ket agkatunusan da iti panunot mo, gaputa iti panunot mo, ket babaro babaan iti sa uti Diyos, nga isu iti mapuna nga kararuang, automatic, nga iti maging aramidan naman yung isu. Kalpasan nga namati tayo, na born again tayo. Nagbalin tayo na baro aparaswa. Nagbalin tayo na nasantuan. Nagbalin tayo na nataknen. Na nakman, kinatanay na makayayo, iti matang iti Diyos. Ti Diyos mismo, kaya pagtaonan, diti unit tayo. Agbidyan, diti unit tayo. So, mabalin tayo ikang kararag, kauunay dito ilang panunod tayo, gaputa ti Diyos mismo, kaya nagtaonan, diti unit tayo. Agbidyan, diti unit tayo. Kaya ititong galagayin ka diyang sapa, at kasapulang mamaawakan, at ti Diyos adakin ka. Ti Espiritu ti Diyos adakin ka. Surugyan mo nga kitawan ni tibiyag mo, kaya kunang iti Diyos adali ti puso. Yan, dagiti dagduma, ti panagrit nada, kaya awan, iti makunang nga, Espiritu ti Diyos, ti puso, nagapo ka dagiti nagkamalyanda. Ngayon, saan ka kapsap? Ti Diyos, Espiritu ti Diyos, adda ken ka. Espiritu ti Diyos, adda dita puso. Abay nga ti Diyos, ket adda dita puso. Tapno tulungan na, iti Espiritu. Tapno dita kararuang, ken mapuna nga, dati baging, ket aramidan naman, iti mapuna nga umiso. Sumurot man, tapno agbalin ang nasantuan, agbalin ang nataknan, nanakman, kinananay, ang makain ayo, iti matang, iti Diyos. So kasano ko wagas agbalin na nalito, iti may sa tao, no ialay na, iti panunod na, kadagiti sasaw ni Apo Diyos. So masapong nga ialay mo, iti panunod mo, kadagiti sasaw ni Apo Diyos, among nga ti Diyos at daliti puso, iso na tagtagtabaho, iti biyag, iso na tinangidagdalan king ka. So nung nagulog ko, ti bandili ko kurang mahaan, kung manugod ko dahil ti gapu kanya, balikat na gulog ko, gapu kini Apo Diyos. So Apo Diyos, agyaman na, iti impay mo nga baligi ti biyag ko. So agyaman na Apo Diyos, nagulog ko, ikiadap ko, nagulog ko ti trabaho ko, naadaanan, tinabintas ka biyag, saan nga gapu kanya, saan nga gapu tinarami, gapu di gapu tinarami lang. Gapu ta, among, nga iti Diyos, ada ti kusong, nga iso ti tumultulong king ka, iso ti mangidagdalan king ka. Nung inaramat na kanya, Apo Diyos, katimulong iti padang mga tao, saan nga gapu king ka dihay, magikat gapu ti Espiritu ti Diyos, nga ada king ka, agtag trabaho, iti biyag mo, iso nga, ibkas mo kini Apo Diyos, iti amin nga panagyaman, iti amin nga kinapigsang, ipapay na king ka, iti amin nga baligi, iti amin nga kinasiri, kinalaing, tapno balina, makankanayon, iti mapuna nga agbaligi. Amen? Amen. So gapukin ko na, gapuk iti Apo, iso gapu na nga nagurudan iti baligi, gapu iti Diyos na agtataon, iti unag tayo. So ti Diyos, addakin ka. Espiritu ti Diyos, addakin ka. Lupan ka, at mapan ka iti mapuna nga trabaho, ti Diyos addakin ka. Mapan ka di Bagyo Manila, ti Diyos addakin ka. Magdaka iti biyahe, ti Diyos addakin ka. Magdaka di Bagyo, ti Diyos addakin ka. Magdaka iti Paghimungan, iti Diyos addakin ka. Iti anyaman na oras, anyaman na kanito, iti anyaman na gundaway, iti salino man na lugar nga papanang, ti Diyos addakin ka. Kaya kaputa ti Diyos addakin ka, isot gapuna addakin isang sangayan nga mapaspasamak iti biyak mo. Kaya bayat nga pagpalaruan iti panunod mo, bayat ka naging isang ti Diyos. Kaya isot ti mang-trigger, kadagit amin nga banag, taplang banag nga nagibag. Kaya ganito mo kumita ka sa amin, kaya makita mo ibagin, oh, anyari ito yung addakan niya, kaya addakan niya matagtagtabaho iti biyak ko, kaya nagpan panunod ako nakaslide, addakan tunod ko, isot gapuna nga naging ibagin, kararamidan naman tayo naging iso. Saan nga kapukin ka? Nung di ka kapu, iti Espiritu ti Diyos nga nagtaangkin ka. Nabalbaliwan iti biyag mo, saan nga kapukin ka? Nung di ka kapu, iti Espiritu ti Diyos nga naglun mo, nga nagtaangkin ka. So ni Apo Isus, muna na di Revelation chapter 3 verse 20 nga, ni Apo Isus sa tutok iti ruangan iti puso tayo, madurwatahan, Pastor Lemis, na
at nalagking ka, kaya umay di pa nakabalbayo, iti amin nga biyag mo, umay di kinarangay, di hindi mabiyag mo. So karamidan lang, doon lang ni Kristo ibigyan mo. Mama, ikaw dyan ang pasan na naramidan ni Apo Jesus. Amen? Praise God. So, hanayin tayo nga pabaruan ni Manunod. So, manong ka na kayo ti uman namon nga dahil ito sa ni Apo Diyos kaya iso iti Espiritu nga umay di puso tayo iso ti mga magdalitigyan tayo. Praise God. Nung manamo kayo tinita, sigurado nga iti amin na ramidan iti imam, iti amin na pagtulungan iti sa kami, iti amin na isawang tingibat mo, saan nga nagtawag ka, nung di ka nagtawag, iti Espiritu ti Diyos nga dating ka. So, mabalinang ay bagareta, gapot iti sa uti Diyos nga nadaan iti kinasirin, nung may agsasawa pati sawan niyo kakapsat, saan nga nagtawag ka niya na ito, saan nga iti bukod mo lang nagsawa nga kaya may bagareta niyo, saan nga gapot iti Espiritu ti Diyos nga tatayong diti puso tayo. So, ti Apo at diti puso tayo. So, ano nagtigyan, diti nga sa ulo, diti nga balikas, diti nga sa ulo iti Diyos. Apresyaran iti Diyos, iti padayawang, iti Diyos, iti makin kukwa, iti amin na lang, instrumento tayo lang. Inaramat lang ni Apo Diyos kada kayo, nga kalasugan iti bendisyon, tatlo na iti nga sa una agayos kanya, kat may parangarang iti tiro ang yagyo, kat kastamat kin ka, iti tiro ang pamilyam. No, agawin ka, sa handa nga sigatin ang bless, iti tiro ang pamilyam. Apay, kapot na nagbalin ka, masilaw kinasin, nagbalin nga makapabendisyon. Amin kayo, isawang mo doon makatagas, digiti mapuna nga isawang mo, kapot na nagkapong manipod iti mapuna nga sa ni Apo Diyos. Amen? So, kung itong pa na kaibalikan sa isa uti Diyos kat aprobara, kung manamo ka, di dapat din, nga hindi mo mabiyag mo, kaya mapapabaro, kaputa na. Alayin nga kanayon, iti panunod mo, karagiti sa uni Apo Diyos. So, nung kanayon mo nga pabaruan, iti panunod mo, babaen iti sa uti Diyos, nung kanayon ka, nagsarming iti Biblia, dahil takararwam, kat agpanunod, nga umiso. So, dahil takakapsa, iti nagmaya, dahil takararwam, kat agpanunod, nga umiso. Kapag tayo di karawang, kaya di panunod mo, kaya katulusan, di tamad na, kaya di tiro nga biyag mo, kaya mapapabaraw. Di karawang nga naka-align sa uti Diyos, di tamad na manamong kinespirituan nga biyag mo, so dahil di spiritu kaya di karawang, kaya katulusan na, kakaalaan na, kapag tayo manamong dahil nga karawang, dahil nga panunod mo, kinespirituan nga biyag mo, natatarigagayan na, naramidan, nagitibanbanag ka, pag-ayatan ni Apo Diyos. So, dahil espiritual nga biyag mo, iti Espiritu ti Diyos, nagtayo na dito niya, bukbukod dito amin, at kapag nagkatunusan na, automatic, nga na ito'y baging sumurot na. Ti Diyos, agbibiyag, ken ka. Agnalidin, ken ka. Dahil nakakapsa, hindi na pasama. So, ti Diyos mismo, ken agbibiyag, iti mapuna nga unay mo. So, maadaan ka kuma, iti agnanayo na kapanungutan, at ti Diyos adakin ka. Kinapod mo na, manipod, hindi na mati ka. Dahil ang Espiritu, itaraminte ka na baliwan. Itamag tayo nga na ibukbuk, dito ang Espiritu, dahil iti amin ang kasapulang na may bahay tigiyak. So, adan, na ibukbukan dito yung amin, kakapsat, yung Espiritu, yung amin ang kasapulang tayo may bahay tigiyak. Kaya iti amin na dating Kristo, kaya adan, iti Espiritu tayo. Okay? Gaputan na mati tayo. So, automatic ka kapsat, na iti kanito nga mamati ka, aprobaram ni Apo Diyos, apresyaram ni Apo Diyos, iti amin ang maraming danigyan mo, ginatasan ni naraming di Kristo, yakos, automatic, na dito Espiritu, at iti naraming, iti nga nabaliwan, kaya dito yan nga ibukbuk, na iti amin ang kasapulang na may paay, iti biyak. Amin ang dating Kristo, kaya adan, dito Espiritu. So, awan iti kasapulang paay, awan iti biro kong paay, kumpletong tibiyag mo paay, kaputat, amin ang dating Kristo, kaya adan nga. Ipanagdag tayo kakapsat, i-libro ni John chapter 1 verse 16, and of His fullness have all we received, and grace for grace. So, tikinangangay ni Kristo, nagunod pa yun. Manipod iti parabol, ingga na iti parabol. So, nagunod pa yun, naging amin nga adda ken Kristo. Amin na amin nga adda ken Kristo, kung addan ka na tayo. Nagunod tayo. Amin ko na na, in of His fullness, have all we received. So, nagunod tayo. Naging amin nga adda ken Kristo, addan iti espiritual, nga biyag tayo, kompleto tibiyag tayo, saan mo nga ayan tibiyag mo, saan mo nga ikita tibiyag mo, iti sa balik, hindi kita tibiyag mo, karag iti sa uti Diyos, tapos magkita, nga amin nga adda ken Kristo, ken addan iti tibiyag mo. Mabalay na ko nang kasano ko nang nagugod ko. Amin nga naging Kristo. Taong pa iti makita. So isunod natin kay papanan iti pamati. Ipanamati ka iti balag ng uri no saan mo pa nga nakita. Ket nagugod ko dagiti amin nga kasapula ka may paay ti biyak uri no saan pa nga nakita dahil mo ko nga physical nga mata. Gabutan na amot manipod iti sa uti Dios. Ti sa uti Dios isu ti sarling ti espirituan a kinapudno. Ket nakita dagiti amin nga ibukbukan dito espiritu. Nakita iti parangarang iti amin nga dali iti espiritu. Ket nakita, ipakita iti Diyos kanya, iti amin nga dali kanya, ket ipakita na, ket nakita nga iti espiritu ti Diyos, iti panakabalin ti Diyos, ket ada iti puso. Amen?
Amen. Makita mi iti amin nga daliti puso no basal iti sao ti Dios. No kumita ka ti sarmi nga iso ti sao ti Dios. Makita iti amin nga daliti puso. So kita ni Apo Dios kanya dagiti amin nga daliti puso. So no basal iti Biblia ket kaslasaramin ipakita natin reflection dagiti amin nga dagiti ka. So no kayat mo nga makita iti amin nga dagiti puso. Basal iti sao ti Dios. Kaslasaramin ipakita na iti reflection dagiti amin nga dagiti. Amen. Amen. So dahil Biblia at inaraman iti Diyos nga kaslasarmin no kayat mo nga makita mi iti espiritu nga kinapudlog ti biag mo mapan ka ti sao ti Diyos. Amin nga ramidem amin nga sitwasyon iti biag mo no may kita ti sakit mapan ka ti sao ti Diyos. No may kita ti problema mapan ka ti sao ti Diyos. No anyaman iti sitwasyon iti biag mo mapan ka ti sao ti Diyos. No may kita ti trahedya nga dali iti mangbuyod ka may pababa mga itamad kay ta nadalin iti dagat mo mapan ka ti sao ti Diyos. No may kita ti dapas mapan ka ti sao ti Diyos. Isuro na kan mga abako ni dapas di abako ti dapas ni ibag. So imtanda ka ni Apo Diyos iti kalmado nga rin na sumaban ka digiti sao ti Apo. Apo nga maban ka ti sao ti Apo. Gamin adda ka digiti sao ti Diyos ti amin nga sumbak iti amin nga sitwasyon iti biag mo. Iti amin nga solusyon is panakasulpa panakaagas amin adda iti makuna nga sao ti Diyos. Ket inkari ti Diyos nga adda iti puso kayo nalpasan nga naibukbok so adda tinggan. Saan mo nga pankamat-kamat, saan mo nga panbirok-birokan adda iti puso. So adda tinggan iti Diyos. Iti Diyos mismo ket nagtaunan iti puso kayo. Ag bibyagan ni Apo Diyos ito'y makuna nga biyag kayo. So tilaan wagas takno makita mo iti na espiritual na kinapuno. Iti lang wagas takno makita mo iti so amin nga adda iti espiritu ket babaan iti makuna nga panangbasam iti Biblia nga isu iti sarming nga isu iti sao iti Dios ket makita mo ibagana dagiti amin nga adda tinda. Kas kunana iti libro iti 1 Peter chapter 2 verse 24. By His stripes we are healed. So adagiti sa plate niya Apo Isus ket naagasan tayo. So makita tayo, nampasan nga, naagasan tayo. Impay na niti panapagas. Kastaman ko na iti libro iti papunang Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Yaman pa iti Diyos nga ama na ako tayo nga Jesus. Isuan ang bendisyon kada tayo. Iti amin nga kita iti na espiritual nga bendisyon ano ilang kita nga daking Kristo. So amin nga daking Kristo at adan kada tayo na ibukbukan. So naglampasan gani sabat iti amin nga kasapulan tayo. Binindisyonan na tayo ni Apo Diyos. Mano ka na kayo tinamati nga iti Diyos binindisyonan na kayo. Amen. Praise God. So karami ng garod doon naman lumamati ka garod nga sika binindisyonan ni Apo Diyos. Nung among nga adda iti bendisyon diti puso saan mo nga dawat-dawat ng pala bunuan niya pala iti ibagang aramid iti Diyos ti biag kaput among nga adda inaramid ng so taramid ng agyaman kas kunan na iti Lemon chapter 1 verse 6 acknowledge every good thing which is in us in Christ Jesus. So acknowledge mo mabigbig mo dagiti amin nga naging bag adda kada tayo na nagaputi ni Kristo Jesus kita nga ipamati and your faith may become effectual. So agbalin nga nabilag when agbalin nga epektibo iti makuna nga pamati tayo no mabigbig tayo iti amin nga naging bag adda kada tayo no mabigbig tayo nga adda ditoy makuna nga espiritu. So kung muna karami tayo kapan tayo iti makuna sa uti Diyos tapos makita tayo nga adda ditoy na espiritu nga biag tayo iti amin na kasapulan tayo nga may paikibiyag ket kuna na binasa tayo ket adda iti amin nga kasapulan tayo nga may paikibiyag. Lalpas na tayo nga binindisyonan ni Apo Diyos. Amen. Anya man ita nga problema mo nagpatinggarigitan. Hanang nga isu iti makuna nga mandadalan kita. Awan iti siya sino man nga bali nga makadadalan ka kaput ka di makuna nga bindisyon iti Diyos ket addan diti puso. Nalpasan nga na ibukbok diti makuna nga puso tayo. So no, basahin tayo iti makuna nga Biblia, no kumita tayo iti makuna nga sarming ket makita tayo iti makuna nga panangisabot iti Diyos. Makita tayo iti reflection iti panangisabot iti Diyos. Iti amin nga kasapulan tayo amay paay iti biag. Iti Diyos ket intednay ti sarming nga isu ti sauna. Ipaina kada tayo, amen. Amen. Inted ni Apo Diyos iti Biblia iti sarming nga isu ti sauna. Inted nang kada tayo. Tapno makita tayo iti amin nga adda dito espiritu tayo. Makita tayo nga adda iti panakaisalakan. So makita mo nga naisalakan kang nubasa iti sao ti Diyos na ibukbukon iti biag mo. Adda iti panakaisalakan. Adda iti panakapakawan iti basol. So saan ka nga agkarkararan na Apo Diyos pakawanin na maragbasol ang Kristi sa kulay sana kami kalit. Haan! Imbagay ti Diyos na may karikan. Saan ka nga nistis? Napakawan ka, nadalusan ka, di dara ni Kristo, 2,000 years, di makalabas, nalpas ka ng pakawan, baka 30 years mo ito nagkakaharag, kaya ko palang suko ng pakawanin na Apo Diyos sana may kalit, agbasbas-basol. Among maawat ang mga iti Diyos at ang kinasaan na nga bawal iti basol. Amen. Saan ka nga agtalinaw iti basol?
So, ang dating galit mo ko na Espiritu ti Diyos, no malubusan ti Espiritu ti Diyos na trabaho ti biyan mo, itamot tayo nagpanpanunod ka mo, miso nga kaslay, at dahil ito nagmukat ang marami ng magdan iti miso, so adda magdan iti para kabalbalo ti biyan mo. So, naawan iti para kabalbalo ti biyan mo, i-check mo ti biyan mo, no adda kay isaw ti Diyos, sumasapo nga, pangkat isaw ti Diyos, kaya di ka makita mo iti Espiritu nga biyan mo, adda dito yan. Inbukbukan niya ako Diyos, iti amin nakasakulan din. Iti Diyos inpaay natin sa amin. Kaya iso ti sa una. Tapos makita tayo, iti reflection, iti amin nga adda ka dati. Parang isabot na, iti amin nakasakulan tayo may bait. Makita tayo, at dan ka dati pa nakasalapan, at dati pa nakapakawan iti bason, at dati pa nakaagas ko na. Nagmayat, di ka rin, at dati pa nakaagas, at dati waya-waya, at dati bendisyon, at dati kinasirip, kinalaing, at dati kinarita, kinabilag, at dati baligi, at dami yan. Nakasakulan nga may paay iti biyak. Kaya higab ka amang padpadayaw kini Apo Diyos. Amen? Amen. Praise God. Nakita mo dahil ka manipod iti sao iti Diyos. Kahit mga pluno na iti nga sao iti Diyos. Ito dahil iti may parangarang iti higab mo. So hamo ako na nga. Isagdan ko dito. Gimong kaputa iti ganito nga manggam. Nagiti nga sao ni Apo Diyos. Dito nga mag-bless ka na mag-bless. May bukbuk na may bukbuk. Makikita mo ka sa no. Di amin nga blessing na naibukbuk ka. Mapapabilog ka. Kahit adda na panayon iti. Ala di taglawlaw mo. Kahit anyaman na mapasamak ti higab mo kaputa niya. Lain mo ti panunod mo ka iti sao iti Diyos. Amin na kita pasat iti plano iti Diyos. No, minsan umay na iti trahedya, umay na iti diligra, at na iti banagasan mga kayat, at na iti banagasan mga mawatan, apay nagpagpalang iti nga rapo, apay ang panahon naguod, apay di dapat lang sa sagudanan, apay maglangahanan ko tang maka-aala ti nabintas nga trabaho, apay makasliyak ko tatanin, narami ko iti amin nga kabala, nga apay, among na ita, pasat amin iti biyag mo, agdan amin na kita, no, kasano nga isagpat na kanya ako Diyos. Iti nagpintas na pagpanagan, iti masakbayan iti biyag mo. So, talag ka lang kanya ako Diyos. Ako Diyos, naraming tulad din sa iya, kung kapay nga mali. Kapay nagkuha-kuha ko magkamapigas ka nga mo, magkanya niya. Pasat amin, iti plano ni Apo Diyos. Dahil tayo sibyan. Amen? Kasi talag ko lang kini Apo Diyos. Inaramit ka ni Apo Diyos ng isang sangayan. Awan iti ka-skin ka. Yes. Awan iti kasi iti fingerprint mo. Na isang sangayan ka, iti matang ni Apo Diyos. Kati bagati ka, anak na ka, iti ka mga tuwan ng Diyos. Ket sagot na, iti amin nga kasakulang, ket saan nga pulos nga nagkurang. Lagi diyag talag kakingwa na, akibindar kakingwa na, sagka magbibindar ti bagin, no di ka akibindar kakingwa na, manginanama ka lang, kadagiti ka rin ni Apo Diyos, sagka manginanama, no di ko na rin tinga lubong, no di napakuha ng kamanunutan mo, no di rason, iti makuha ng lubong, no di ka manginanama ka lang, no anya iti baga, iti Diyos king ka, anya iti baga iti Diyos king ka, kuna na, nga ibukbuknan, iti amin, nga bindisyon king ka, addan king ka, mamati ka lang, may parangarang iti biyag mo, iti biro mo biyag mo, kahit maadaan ka, iti makuna nga kinaramay. So iti ka nito, na iti tunggal panangkitan, iti makuna nga sarming, iti tunggal sitaan, iti sao ni Diyos, kahit makita iti kaitang nga sarming, timbaga niya ako Diyos, nga di sa unang katkas na sarming, makita iti reflection, iti biyag mo. So di tunggal panangkitan, iti sarming, so di sao ni Diyos, iti-jablo at itigargar. Apay, kabuta ang muna, at expiration date na, kahit nagpatanggan. Handa ka, uno saan na ka, amabaling alapadan, kapot at ipanang kontrol na tibiyag mo, kahit nagpatanggan. Nalpasan na nag-expire. So nung nag-expire, awanan iti mapuna, nga bilid na. Tatan at dati yun, iti parang katulad. Iti mapuna, nga paglindigan, iti old covenant, kahit nalpasan na nag-expire. At dati yun, parang iti pamati. At dati yun, iti parapon niya ako Diyos, kahit magunput tayo na ita. Babatan, iti pamati, iti nalpasan nga naramitan ni Apo Jesus. So, haandakan nga mabalin, nga lapadan, iti kabusor, kapu, tanalpasan, nga nagpatengga, iti panang kontrol na iti kapu. Dahil ka sakit mo, kat nagpatenggan. Dahil ka utang mo, kat nagpatenggan. Dahil ka panang adik iti bisyo, kat nagpatenggan. Dahil ka mang burburi-burki, kat nagpatenggan. Dahil ka panang itadagas mo, dahil ka panang lalay, kat nagpatenggan. Dahil ka nga, modus operandi ti Diablo kat nagpatenggan. Kat anyaman nga taktika ti Diablo ka, kat nagpatenggan. Apay, kaputakin, mita ka ti sarming, kat nakita iti amin nga adda iti puso. Nakita iti amin nga adda iti espiritu. So itata, iti kanito nga makikita, dagiti amin nga adda iti puso. Sanmon nga kaputan, anyaman nga modus operandi ti Diablo, kaputan ang asen nga nagpatenggan. Anyaman ito nga problema sa nakang kaya nga dadawilan. Ang naman nito ang trahedya ni Nigra mo may ka, saan ka nga kaya nga dadawilan, kaput ati taktika ti Diablo, kaya dalpasan nga nagpatenggan ka. Dalpasan, handakan nga mabalin nga kontrolan, kaputan dalpasan nga nagpatenggan, hindi ka nito nga naamuam, no anyari ka da, iti espiritu. Kaya intun umay ti kabusok o adda. Among iti kaya lang mapapalan iti kabusok, iti may isang tao, kaya ikitaan lang ang nadalusan, nasagalan, awan ti sa uwi ti Diyos kanya na.
So masapol magdating ka sa Diyos ang boom. Magdating ka di panakabalin, at dating ka di pigsa, tak mo balin na mga kalinood nga nabaligi. Saan nga gapukin ka? Ludi ka gapu, iti jay-jay, nga nangayakin ka, dyan ang arthritis, wangin nga da, nagtatunan na mismo, dito unag na isa. Agragsak tayo, amen? Enjoy na tayo, ibigyan tayo. Agragsakan tayo ka na, ay, gaputa ti Diyos, agda ka na tayo, nagtalinood ka na tayo. So, ang tunggang umayan, yaman na sitwasyon ni ibigyan tayo, Apo Diyos, agyaman at nasikat at dakan niya, na mamangdad, hindi kinakumbawa, mangkontrol ni ibigyan mo. Numay tingkat pa nagpuntot Apo Diyos, agyaman at dadaka kanya, na mamangdad kanya, tinatal na nga manong kalmado nga rin na. So, nita kakapsa, hindi mo na nga blessing, nga adda ka na tayo, adda nga kanayon, hindi pa nagpakumbaba, kabuta mo tayo, nga iti Diyos, hindi mamangdad, hindi mo na kinabig sa ka na tayo. So, nung tatanong tayo nga Apo Diyos, di tamang tayo, nga iti Diyos, mga kami ka na itiwagas, tapos manayon tayo mga talim, nga presyanon tayo, dahil iti amin, nga tayo Apo Diyos, kasi mga wagas, babaen, iti mo na, nga panang kita tayo, iti mo na, nga sa amin, nga iso, iti sa u, ni Apo Diyos. Iti po iti, punanay dyan, Mark, chapter 5, verse 5. Mark chapter 5, verse 5. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So, iti na naman, pagbalinan na kaasaan ang mabaing, gapu tati ayat iti Diyos na ibugbugan iti puso tayo, babaan iti Espiritu Santo na naitad ka tayo. So, no ikabil mo iti nanamam iti Diyos, pagbalinan na kaasaan nga mabain. No ikabil mo tinanamang iti Diyos, ikadan na iti mauna nga bain. Yes. Saan mo ay bain? Iti mauna agserbi ti Apo. Saan mo ay bain? Mangingato ni imang mga padayo kina Apo Diyos. Kaputa, iti kanito nga manginanamang agkikwana, agpalag kakikwana, agkikwana, kakikwana, may katiti amin nga bain. Kaputa ti ayat iti Diyos na ibugbugan iti puso tayo, babaan iti Espiritu Santo nga naitad ka tayo. So, the Espiritu Santo katandaan dito'y makuna nga puso tayo. Amen? So, naibugan at dito'y iti ayat iti Diyos at dan iti puso tayo. Amo yung kakabsat iti puso ay pagbagay na dito'y is shed abroad in our hearts. Iti puso nga tukuyin na dito'y kung saan nga iti puso nga agpapang iti dara nga para iti dito'y nga physical nga bagi. Iti puso nga tukuyin na dito'y kung iti sentro iti biyag tayo nga iso iti Espiritu tayo. So, iti panakabalin iti Diyos, ti ayat iti Diyos, kat na ibugbugan, dito'y Espiritu tayo. So, iti kanito, nga manginanama ka, kini Apo Diyos, di tamutan nga saan ka, Apulos, maupay. Kat ditan, nga at umaiting ka, iti panakabalbaliw, iti tiro mabiyag mo. Umaiting ka, iti kinarang iti tiro mabiyag mo, daputan alpasan na naibugbog iti na espiritual. Alpasan nga ipaay iti Diyos, iti mamuna nga bendisyon, iti biyag mo. So nagdakaki ni Kristo, sikan baro o paraswa, dahil ibanag ka daan, nagbalabasdan, ket antuy, amin nga banag, ket nagbalindan, apanan niyo. At dan iti mamuna nga panakabalbaliw, iti biyag mo. Saan mo na nga Apo Diyos pakawanan na ka managbasol? Kasano po mga managbasol nga pailangan at dakaroting ka ni Kristo? Kahit nasa unawang ka ni Kristo. Nung walang nagdating ka ni Kristo, saan ka nga balot iti pasol? So Apo Diyos agyaman na, kainin ka na ti panakabalin nga garamit iti pagayaan. So para, no among nagdating ka ni Kristo, panayon nga agyaman ka, iti amin nga dating ka. Saan mo nga ay-ayon iti pagin? So at dating ka, iti mo na nga binisyon. Balik na tayo, kapasap ko na na iti. Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Past tense kakabsat. Who hath blessed us with all the spiritual blessings and heavenly places in Christ. So, di Diyos, binindisyonan na tayo. Nagpas na niya, bugbog, iti bindisyon. Kada tayo. So, ang dami na. Kada tayo nga bindisyon. Kaya di amin na sa pulot, at dan di panakapakawan, di pasok, panakaisalakan, at dan iti mako nang waya-waya, at dan iti amin, at dan iti kinabilit, kinasilip, kinalaing, kin amin na sa pulot yung may baitibiyag. At una na, all spiritual blessings. Amin na klase iti bindisyon. Ket adan, bindisyon iti spiritual, bindisyon iti material. Wala na, adda ka kay Kristo. Dagiti amin nga ba nagsumursurot tingka. So amon nga kamat-kamat hanggang makigabun, ilumlum iti baging nagtrabaho tapno adda iti kanan iti mako nang ngiwat mo. Kun adda isuot iti mako nang physical nga biag mo. Lumapan ka ni Kristo. Dagiti amin ket sumursurot. Sumursurot lang tingkay so sumursurot tingka. Gapot ta sumursurot iti mako nang alawag. Adda iti mako nang sumursurot ni Kristo.
Kristo, adda ka king Kristo, ket amin ita. So sika ket adda king Kristo, awan ti makadanagan din naman. Ini example ni Apo Isus, iti may isang soldado ti gobyerno, ket soldado ti gobyerno una na sana nakapakadanagan ti kadena, sana nakapakadanagan ti suta, sana nakapakadanagan ti sapatos na i-provide amin ginagayab kanya ng agbalin na soldado. I-provide amin iti mauna nga gobyerno. Ket tayo soldado na tayo ni Kristo, ambassador na tayo ni Kristo. Amen. Adibon na tayo ni Kristo. So awan na ti pagdanagan tayo, adda sumursurot amin nga bendisyon kada tayo. Kas kuna na Matthew 26 verse 15 na amin dagiti ket sumursurot amin sumursurot kumpe kang ibiyag mo ket di tangan na amam dai tangan ni pudi sa Diyos parang kita ni sa Diyos. So nga siputan yo datayo manipod diti na mati na born again tayo tinapabalo pa na tayo iti ba ko na espiritu tayo kinailangan na baliwan iti espiritu tayo ngem kasapulan na lifetime process kare di panunod tayo mapapabalo so di karon tayo mapapabalo manipod kadagiti sa unya ako Dios tapno kita tayo kan kana iti adda ti espiritu nga biag tayo tapno may parangaran no iti ba ko na physical nga biag tayo so adda ti espiritual amin nga kasapulan tayo adda dagiti ba ko na nga bendisyon iti tiro nga biag tayo so saan tayo nagpanpanunod gatas iti panunod tayo. Nung di ka panunod tayo, akas ikadat unod tayo. Amen. Panunod tayo, iti Diyos, kasi iti Diyos na aday iti unod tayo. Ngay sunat imang mangtag ka natin iti tarigagay, iti kinarikta, nag-servis, na magpadayaw kinya na, hagyaman kinya na, anayin tayo, na maragsakan, iti naraming na kada tayo. Iti Diyos sigurado man, na maragsakan, kapag tayo enjoy tayo, nagiti bendisyon, ngay papahay na kada tayo. Iti subat tayo kanya na, kaya babae iti panagyaman. Amo yung iti matang niya ako Diyos, ikayat niya ako Diyos, tingkat, gulpudin na gulpudin, nagiti-bendisyon kanya na. Awa. No iti matang iti tao, give intake. Ngam, no iti matang niya ako Diyos, take intake. Gunudum lang, gunudan. Dahil tati pagkaitan niya ako Diyos, kat maragsakan, nga gunudum, dahil hindi mo ako nga bendisyon, babae iti kanahin mga panagyaman. So, yan, di ba ko nga Kristiyano, at panagbiyak, iyanal pasen na naramidan ni Kristo. So, mano ka na kayo nagbibiyag, iyanal pasen na naramidan ni Kristo. Amen. Kaya pa daw si panagdudwa di tapuson, di panagbiyak. Panagbiyak, iyanal pasen na naramidan ni Kristo. Saan ka nga kawin, hindi kayo tigong gudaway, kasama mo isunan. Gamutawanan, hindi kasi hindi kayo tigong oras. Awanan, hindi kasi hindi kayo tigong gudaway. Umay ka hindi tigong asawa, kapitid mo, itibiyag mo, kini Kristo. Ngayon ko na di Biblia, hindi tao ang mga ganan ni sa Diyos kapag tunan natin puso na dala tumatutapin, katawanan natin mga uspusan. At mga diba si panagdudwa di tapuson, nagbibiyag ka, iyanal pasen na naramidan ni Kristo. May ganito sa ako. Katipid mo, itibiyag mo kini Kristo. Kaya kung na nga bibiyag ka, sigurado nga bibiyag ka, iyan ang pasin na naramidan ni Kristo. Umay ka nito sa mo, kaya i-redigit mo, itibiyag mo kini Kristo, kapunta ka sa pulang ni Kristo, inang daw, inuras minuto, kaya sinigundo. Pabalin ako na mapay kami na sa pulang kailangan umayak dito sa mo. Ngayon, ititunggal inayaman ni Apo Isus, hindi magmagnabi tirabaw tinaga, inayaman na ti publiko. At kuna na, timang padayaw ba niya, iti imatang na iti tao, padayaw man iti imatang ni Ama. So saan mo ngay bayin, iti mo ko nagserbilya ako. Kung may katiliting nga sa mo, iti pablaat mo ti publiko, iti pa nang padayaw mo, kini ako Diyos. Bayat nga kanilang topic iti musicians, nawayaman ko. Thank you, Jesus. Hallelujah. Iwagas lumas ano, nga makinig ba na, nagmitin ba na ito, kaya napresyari ni Jesus, pigtigan ni Jesus, padayaw ni Jesus. Kung nakapang kiniwat mo, at kita ay, kaya iti amin na naging pagkanta kita. Ito na Lord Jesus, ito po katigat ko. Ito po katipuso. Ito po kaya di karawa. Ito po kaya amin na kasakit. Kaya ito di barulo. Kaya ito di barulo direksyon. Kaya ito may sisi karawa. Hallelujah.
ganahan nga manikrit na tayo. Iti pa nang rekrit na tayo di presensya niya ako Diyos. Kaya matatiayan ni Diyos. Kaya tanda kayo bukod di puso niyo. Hallelujah. Hallelujah. Pasilangan tayo kahit may sakdang mangpagpadayaw kina ako Diyos. Suray kayo pa nagsisina tayo. Agawin mo. Nga at dalat pa. Nga rekrit na tayo. Kini presensya ni Diyos. At dali ni puso niyo. Sa kalang tayo. Lord Jesus, agyaman kami. Agyaman kami ako Diyos. Talay bukbukan. Itinayap mo. Hindi puso niyo. Hallelujah. Praise God, nagyaman kami hindi nita. Nakita mi ako Diyos, kaputain, mo ka na kami isarmin na isugi sa kong. At nakita mi reflection, hindi aming at dali puso mi. Nagyaman na ako Diyos, kapu ipamati na hindi ko katapsan. At dali, ikayat mo na ibukbuk na nakwala. At dali na gurupta, itintiro ka biyagda. Kaya agawid na ako Diyos, at dali na kaya na testimony ni biyagda. Ang balinda masilaw, hindi pamilya na. Ang balinda, uulita. Ang balinda na magkunan. Kaputan, kawa aming nga bindisyon, kasi kung panagiti ka kakapsat, kaya saan na nga managwala, nung di ka punay pa, hindi ko mapamilya na. So, anda iti maligi, katananayin ni Diyaga, kaya nagyaman ang ako Diyos, patigyan nagiti ka kakapsat, kaya kumintas na kumintas, sumayaan na sumayaan, kaya anda iti daktar, kaya nga testimony ni Diyaga. Nagyaman ang ako Diyos, dahil paimon ka na buwan at ipanakagas, nagyaman ang dahil paimon, ipanakasolbar at problema na, nagyaman ang ako Diyos, di ang tanawin ka maligi, kaya papain mo ka nagiti ka kakapsat, ititiro pamilya na, iti asawa na, iti amin nga pasat, iti biyak na, iti amin nga pasat, iti kumikupan na, at yaman na ka po Diyos, nagitinibre mo nga head mo, ngayon kaming mo, nga panakaalan iti aglaw na, at yaman na ka po Diyos, protection, nagpas mo ngayon ay, yaman nga bibisyon, at yaman na ka po Diyos, ngayon ay mo, iti panakapakawan, kanagiti ka pagkapsat, at yaman na ka po Diyos, na agaman ka na yun, iti mga ragpo, iti ganda, kaya may sa kami ako Diyos, nagtalinaan kami, nga magpapalayaw kita, mga prasyan kita, magbibig, karagiti amin na nagimba, nagbawa na kami ako Diyos, na nagapukin na, so siga ako Diyos, pinigin ko kuhay, di amin na yung kinatala, in Jesus' name, amen. Praise God, kita din ako Diyos, sa mga pangalayo. Mabalito yung ako ito, mabalito yung natin kabusor, nabandog dapat langan, kurektot ko tayo, iti Espiritu di Diyos, handa ka na tayo. Isa dito mo naman manan tayo, handa ka na tayo. Saan tayo mabandog? Kunay di ako, saan kayo mabandog ng kararag? Saan kayo mabandog ng karami dinipag? Saan ka mabandog ng mga panpanunod? Nga di ayat di Diyos at di po sa. So tata, naamuan tayo, nagiti amin nga sa di po sa Diyos, nalpasan na ito. So tata, di sumarunong nga ramitan tayo. Itod tayo, nagitod tayo ito offering. Siputan nyo, ado, nagiti manusuro ka, nagiti nga panawel. Agitod ka tat ado, tapno agapit ka, itad ado. Itod mo iti pagkapulong, tapno mabindisyonan ka. So dayta ket lintag iti old covenant. Dayta nga panagitod iti atado, ket agapit ka ti atado. Dayta ket lintag nga naka-base di performance mo, jaramidem mo muna. So tata iti nagayos iti dara ni Kristo, nagpaliwod iti order, nag-change to order. Ibindisyon at dagi ni Kristo. Ket ibindisyon at dagi ni Kristo, nalpasan nga na ibukbuk ka na tayo. So tata siputan nyo, nagitod tayo ti offering para kinapo Diyos, saan tayo nga naman, itagsubli ka na tayo. Saan tayo ko na agitadakap nung may kanyang ibindisyon saan. Nadikat ko na, agitadakap ni Diyos, kasi panagyaman ko, itibindisyon, ngayon, tad mo kanya. So nalpasan ngayon, tad mo kanya, itibindisyon. So hanap ka tumulong, tapno nang naman, iti supapak na. Among tumulong ka, iti padang na tao, at nang naman, iti supapak na, itinita ka tao, maupay ka laan. So tumulong ka, agitad ka, para iti ministry, para iti ako, kaputa ka na, yaman mo, ibindisyon, nga tatin ka. So tatagitad tayo, para iti panang padayo tayo, ini Apo Diyos. Amen.
Agyaman ang Apo Diyos, di pa nakabless, hindi amin nga ditoy, kini di pamilya, di kong galmay sa Apo Diyos. Agyaman ako nga Apo Diyos, hindi ayat mo, kaganayon, at dagara kami Apo Diyos. Agyaman ang tatan, di puso mi Apo Diyos, mariprik namin Apo Diyos. Agyaman ang Apo, nakita mi mga Apo, di pa nakabalin, at di puso mi Apo Diyos, di pa nakabalin na nagabukin ka, at di kinabig sa kami, at ano Apo, di kinabilang, at di kinarigtaw Apo Diyos, kaya Apo, itang tanong na Apo Diyos, at dagara kami aminan, kompleto ni Igyam niya Apo Diyos, nagtimbag ka na Apo Diyos, at bayat mo Apo, di pa nagdaldalyas at mi, agyaman kami Apo Diyos, pati nagtimbag na imam, kaya iso timang tibkibin ka na kami, iso timang idaldalan ka na kami Apo Diyos, kaya agpanuray kami kinka, agpaitalan kami kinka, manipod ka pasitan nga banag, inga natin kadakalan nga banag, aramidan mi amin daytoy, nga italot mi kinka, agpanuray kami kinka, awan ka na kami, nudigat amin kinka, kaya agyaman ang Apo Diyos, at tuwi na kiting kakapsat, at da kami Apo Diyos, nagmay sa nga sa pagpumabati sa mga magbibig, o Apo, iti kinimbag mo, ikayat mo, iti bendisyon, nalpasan nga bukbuk mo kada kami, nalpasan nga intag mo kada kami, agyaman kami tinayta, agyaman kami Apo Diyos, tinaramit mo, tibiyag mi, tararamitan tibiyag mi, kinaramitan pa tibiyag mi, so agbyag kami Apo Diyos, kapo dyan nalpasan nga naramitan ni Kristo tibiyag mi. Kung Apo Diyos kami nga tayo, pinatanong kay Jesus na yun. Amen. Amen.